Ni Imena official muri gahunda y'amakuru agezwe kano kanya tugiye guhera kuri ino nkuru ifite umutwe ugira uti yatabaje Perezida Kagame RIB imukeka mu bahunze bakekwaho kwiba miliyari 14 z'amafaranga y'u Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwatanze umucyo ku kibazo uwiyita Imana irakomeye wabimenya ute ku rubuga rwa X watabarije Perezida Paul Kagame w'u Rwanda avuga ko ari mu bagera ku 150 birengagijwe n'inzego z'ubutabera bakanyagwa ibyabo bifite agaciro k'amamiliyari. RIB yanyomoje iby'uyu Imana irakomeye yanditse asaba umukuru w'igihugu kubarenganura, rugaragaza ko uwo nawe ari mu bakirimo gushakishwa bagize uruhare mu bujura bwa miliyari zisaga 14 z'amafaranga y'u Rwanda muri I&M Bank Rwanda. RIB yatangaje ko muri Mutarama 2023 yakiriye ikirego cya banki ya I&M Bank Rwanda ku bujura bwakoreshwaga amakarita ya Mastercard bushingiye ku cyuho cyari cyagaragaye mu ivunjisha ry'amadovize. Iperereza ryagaragaje ko abantu bagiye babeshya abandi bakabaka indangamuntu zabo bababwira ko bagiye kubashakira akazi, barangiza bakazikoresha mu gushaka Mastercards nyinshi bakazikoresha kwiba banki biciye muri icyo cyuho cyari cyagaragaye. Icyo cyuho ngo cyasize bibye iyo banki amadolari agera kuri miliyoni 10 ari yasaga miliyari 14 ubariye aho ivunjisha rigeze uyu munsi. Mu butumwa RIB yatanze inyomoza ubusabe bw'uwiyise Imana irakomeye, yagize ati abakekwaho iki cyaha 148 bakurikiranwe hakagaruzwa miliyari zigera kuri 2 n'indi mitungo irimo amazu n'amasambu byari byaguzwe mu mafaranga aturutse muri ubwo bujura. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwahamije abagera kuri 94 ibyaha byo kwiba n'iyezandonke bahabwa ibihano bitandukanye. RIB yahamije ko iperereza rikomeje kugira ngo n'abandi bagize uruhare muri ubu bujura hakoreshejwe Mastercard bahanwe nk'uko amategeko abiteganya. Ati turakeka ko n'uwanditse asaba kurenganurwa atagaragaza amazina ye nyayo, ari mu bashakishwa batorotse ubutabera. Uwagakambiye Kagame ashobora kuba ari mu bahunze igihugu. Uyu mugabo ukoresha urukuta rwa X yise wabimenya ute cyangwa Imana irakomeye bigaragaza ko ikoreshwa iherereye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, avuga ko akora ubucuruzi bwa cryptocurrency ndetse akaba n'umusesenguzi w'urwego rw'imari. Asobanura ikibazo yavuze ko abatarafashwe n'ubutabera bahunze igihugu bagaragara ko nawe yanditse ubutumwa atari ku butaka bw'u Rwanda. Yavuze ko bo baguze amakarita ya Mastercard prepaid multi-currency kuko bari bashishikarijwe inyungu irimo, kuko ngo iyo karita yahuzwaga n'ikoranabuhanga rya Mastercard ku isi, maze ushyizeho amafaranga y'u Rwanda akaba ashobora kungukira mu kuyavunjisha amadovize arenga 20 akoreshwa ku isi. Ibyo ngo byatumaga ivunjisha amafaranga ku giciro kiri hasi ugereranyije n'uko ayo madovize aba agurwa ku isoko risanzwe. Ibyo ngo byatumye abavunjaga kuri iyo karita bunguka cyane, kandi ngo bavunjaga ku biciro byashyizweho kandi bikagenzurwa na Mastercard cyangwa se banki. Avugamo ko nta na rimwe abakiriya muri iryo vunja bigeze babangamira imikorere myiza y'ikoranabuhanga bagamije kwiha agaciro n'inyungu bitagenwe na ba nyiri sisiteme. Abantu rero bagera kuri 146 baje kwivunjira muri ubu buryo kurusha abandi babibyaje inyungu, ndetse bamwe I&M Bank Rwanda ubwayo iranabihembera.
Kuri we RIB yinjiye muri iki kibazo kubera ko yashakaga kumenya neza inkomoko y'umutungo bamwe muri abo bantu bari kubona muri icyo gihe. Avuga ko banki yakoreshejwe kugira ngo ivuge ko yahombye hafatirwa imitungo y'abantu bose bakoze ubwo bucuruzi. Abaregwa batakambiye urukiko basaba ko hakorwa igenzura ryihariye cyangwa se special audit muri banki, ariko urukiko rubitera utwatsi kandi barumvaga byarashoboraga kugaragaza ukuri ku karengane bakorewe. Ubuyobozi bwa I&M Bank Rwanda PLC buvuga ko bwamenye ibikorwa by'ubujura bwabereye kuri konti z'amakarita ya bamwe mu bakiriya bufite agaciro ka miliyoni 10 z'amadolari hagati ya tariki ya 1 Ugushyingo na 17 Mutarama 2023. Mu guhangana n'iki kibazo, iriya karita ya Mastercard Platinum Multi-Currency Prepaid Card yabaye ihagaritswe ndetse hahindurwa na zimwe muri serivisi zashoboraga gutanga icyuho. Aha ngaha niho dusoreje amakuru twari twabateguriye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane, bye bye.